Khensa ku mpfulela channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na channel letin'wana. Ni tsakisa hi ku loko ni endla ti-contact va ta van'wani va ta comment va ni lulamisa kwala va lulamisaka kona. Se ni la ku nghena ka liya ya Red Room Red House rifumo ra ngati. Ku na vanhu vo tala loko ni endla ti-contact letiya, loko ni heta ku endla ivi munhu a ni chingela a ku na jamuka, ivi ni fika ni ku pressa love or ni pressa like ni hundza. After 2 months ku ri swa ni hlekisa, munhu a vuya a fika ku n'wana Madala ni kombela ku rivaleriwa ka mhaka leyi ni nga tshama ni mi rhuketela yona ni ku vulavula hi Red Room rifumo ra ngati. Ni yi vonile kun'wanyana ni ye kona swi humelerile ende na swi vona kwala ni nga kona un'wana wa swi endla. Se n'wana Madala ni kombela ku rivaleriwa, na va rivalela hi mbilu yo basa pa. Ende loko ni heta ku va rivalela ni tlhela ni ku byela ku Xikwembu xi ku katekisi xi ku ngetela masiku ya ku hanya. Loko ri ntirhweni u kuma promotion, loko ri ku hi ku swa wena swi famba kahle. Loko i famba hi ndlela ya kahle i nga tirhisi ngati ka swilo leswi nga na swona Xikwembu xi nga ku nyika swona. Na vo sesi vo tala, na vo buti vo tala, na vo papa vo tala va kulukumba vo ni hundza hi malembe, ku ri va ni rhuketela after masiku mambirhi manharhu or endzhaku ka tin'hweti munhu a vuya ta kombela ku rivaleriwa. Because ni sungule ku endla ti-contact ya Red Room Red House nga 2022 or 2021 somewhere. Se van'wana va tlhela va vuya va ta kombela ku rivaleriwa. Se a ni byela vanhu vo tala ni ku loko ni endla contact mina a ni endli contact ni endlela ku ni lava ku duma, kumbe ni lava ku tiviwa hi vanhu, kumbe ni lava mali. Ni endla contact ni endlela ku pfula vanhu va ka hina, ngopfungopfu hina vanhu va ka ntimeni. Loko mi vona ku laha ni vulavule mhaka ya ti-contact ta mina ta Red Room Red House, loko mo languta ku sukusela ka part 1 until part 20, leyiwa yi ta va part 21. Se ni endlela ngopfu swona sweswo. Un'wanyana ni tshama ni vutisa a ku wena leswi pfumalaka na basikiri pfumalaka na yinini why i nga yi le? Ivi ni n'wi hlamula ni ku leswiya swi fana na yini, swi fana na ku va i tiva ku lavaya i dokodela. Ni vula dokodela ro tshungula mavabyi, wa kota ku operate munhu, wa kota ku endla yinini. Ivi ku ta munhu wo karhi a ta endla channel a vulavula hi mavabyi yo karhi ya madokodela. Ivi loko yena a heta mi kuma ku hetelela a dlaya hi cancer. Ivi n'wina mu ku leswi hamba endla ti-contact ta cancer why yena a nga ti tshungulanga? Ma ni twisisa? Se leswiwani a swi hambananga na swona. A swi fana na vahaxi ka radio, ti-producer ti va nyika ti-topic to karhi, loko u languta u kuma ku topic liya yi kongomane na yena too much. Ivi un'wana ku leswi muhaxi wa so a nga na problem leyiwani lava tivaka vutomi bya yena personal, why yena a nga ti solveli mara a moyeni wa swi kota ku solvela vanhu van'wana. Se na ti-contact leti ni ti endlaka ta Rivonia Red Room Red House ni endlela ngopfu ku pfuna vanhu van'wana. A ni endleli ku duma or ni endlela ku endla yini, hikuva na swi tiva ku van'wana a va ni rhandzi lava endlaka swilo leswi. Ende loko mi nga ni rhandzi mina na mhaka na n'wini wa ni rhandza a wu ni rhandzi, wa ni zonda a wu ni zondi, a na mhaka ntiyiso ni ta va ni wu veke rivaleni, ma vona. Se hi leswi ni lavaka ku hlamusela swona. Ivi un'wanyana a ku kahle wena information leyi nga na yona i yi kuma kwihi? Ma ni twisisa? A swi hambanangi na vatsari va tibuku. Mutsari wa buku i ku tsalela buku hi swilo leswi i kuma ku Xikwembu xi n'wi nyike talenta yo a tsala buku. Vatsari va switori ka thelevhixini, ti-drama, ti-series, ti-soap i vatsari vanhu lavaya. Because of what? Va nyikiwe hi Xikwembu xi va nyike nyiko yo karhi, va famba va lava information ivi va yi tsala, ivi u kuma ku va ku series yo karhi or drama yo karhi, soap yo karhi ka laha yi tlangaka kona ka channel ya kona yi tsutsuma vo ma 4 to 5 million views per day. Yi vona hi vanhu va 5 million hi siku every episode. Because of what? Vatsari lava va ya lava information or va tsala script. Loko va cheka script lexiya mi kuma ku vanhu himpela swilo leswiwani siku na siku swa va endlekela ende swa humelela. Se na khensa ku va mi langute channel. Danke.